ei hi akaswani aizolani chanchin thar achiar tu sivel ruata home ministry chuan ramdang mi te lu khuwa kher chungchanga voin khan Mizoram le state dang pahnih te nen biak hmu theina hmangin soi ho na abuat sai Christmas le kum thar chol mangakal larsap Dr. Haribabu Kambam pati chu voin khan aizola alokir President Draupadi Murmu Vice President Jagdeep Dhankar le Prime Minister Narendra Modi aten Prime Minister Hlui Dr. Manmohan Singh ruang an kil voin khan Union Cabinet in Dr. Manmohan Singh asun na hun an buat sai Ministry of Home Affairs chuan ven himngai big state a ramdang mi te lu chungchanga voin khan Mizoram le state dang pahni te biak mu theina mangin soi ho na abuat saya Home Department ho tu ten an soi danin Ministry of Home Affairs MHA ho tu tenen biak mu theina manga anin komna hian tun hai Myanmar ramri nai state Pathum Manipur Mizoram le Nagaland Home Department ho tu te antela heng state Pathuma kumsom palizet ramdang mi lu khuwa khirna phel ani to hnuwa tun haya khuwa khirna kalpuile turati ani ta ka wanga soi ho anne MHA ho tu te chuan Myanmar ramria Mizoram Manipur le Nagaland lu tur ramdang mi te chuan e-Foreigner Regional Registration Office e-FRO portala abikalu phalna Restricted Area Permit RAP le Protected Area Permit PAP te chu online deal tur ani thon soya hemi chungchang le akal pui dan tur hi Home Department ho tu te chu soipuin an hril fia ani ramdang mi lo lut te khuak khirna hli ani ma khan Mizoram chuan ramdang mi ten abik taka phalna an nei lo buai pui sakturin Home Department SP CID Special Branch le District SP te chu ruat an ni thina tuna hetianga khuak khir ani le don ta ka po hian angai angboka abuai pui tungai te man le phot ani tur thu Home Department ho tu te chuan an soya kumthar tira hian helamamo phur tur te pol hian training buat sai ani tur thon soibok ani karkalta tholeni khan MHA hian Manipur Mizoram le Nagaland Chief Secretary te hena le kha thonin an state ramdang mi te an lu donin RAP le PAP an nei angai le don tir khiatira kumsang ni somatanga hli ri he khuak khirna tuai thar le ani chan hi ramdang mi ten heng state a te hian buaina an cho chua hlau thon wang ni in an soya RAP le PAP nei masaturati na hi Foreigners Protected Area Order 1958 manga ken ko thin ania tuna khuak khirna tha zalen hi December sang ni somni pasari thleng ani chungin sarkar lai pui chuan aron thar thole ta thut ani Chief Minister Pulal du chuan Prime Minister Hlui Dr. Manmohan Singh thi na in a thon thule a chungte torpui thua soi Chief Minister chuan Dr. Manmohan Singh an ramta na tha a thon hem thu soin ram eile bar ma sona le sarkar in rail bol na tha siam kong at ro pui taka thokani atia mi fingle ro pui tak ni chungin in ngai tlom mi hring ani thu soin ui ommati thu Pulal du chuan a soya a chungte torpui tak zet thu a soini Mizoram Pradesh Congress Committee President Pulal Thanzar appoint Prime Minister Hlui Dr. Manmohan Singh awi thu ni zan khana soya India ram eile bardin mun athazonga danglamna lian tak siam tuani atia ram hruai tulian tak ni chunga mi thom zoile in ngai tlom ani na chu chuan lo zel tur te ngai san ani pha zel don ti soin athi na chu ram tan san na satak ani thu asoini kumsang ni somni pali Christmas wok vet chungin mi puin hal pole hal moi hal chungchanga sarkar thu chhuwa thataka an zoma wangle boina le har sana omlo tura an tho puina awangin Mizoram Police chuan mi pui hena lom thu an soi IGP Headquarters Chief Public Relation Officer CPRO ni bok Pulal biak thanga khiangte chuan voin khan thu chuin mi puiten ral muang taka hun pui man chun zom ani theinan Mizoram Police ten thei top chhuwa zelin District Police duty pa ngai ba ka hun pui chung aizol kho pui chung vil turin Senior Police Officer Rural Additional SP atanga selection grade mi som panhile Zonal Officer Deputy SP mi pali ruat anni bok thua soya kumthar lo theng tura hian Mizoram Police chuan ral muang takami puiten hun an man theinan thei top achhuale dona mi puite po sarkar thu zoma hal pole hal moilam chi te hal lova thataka police te thopui zel turin ti takzeta an som thu chhuwa chuan atar lang ani ni jana changa tukin thleng khan Mizoram Puma Police Station a tang som pakhat omin mi pa hlir an nei
police station sang an hren zinga hian zurui wanga man pathum in chung khura boina siam wanga tan tir pahni rui hlo kai hnoyaman pahni women's PS thubuai pahni ru arin lel man pakhat le inner line permit nei lo wanga man pakhat te an nia police station le outpost zinga tang umlo na police station som a omani Aizawl police station a tang palian kola zurui wanga man pahni le meiche chungchang wanga thubuai nei pahni te an nia Bongkon police station a tang pathum kolin zurui wanga man pakhat chung koti buai wanga man tir pakhat le ILP nei lo wanga man namdang pakhat te an nia Champhai police station a ruihlo thu buai man mi pahni kolin heroin claim te man sak an nia Lunglei police station a ruarin hlel man pakhat kolin Kulikon police station a chung kwa boina siam wanga tan tir pakhat an kol bok ani Aizawl traffic police ten tun thani kwa tanga lir thei endik run pui no tolerance drive an bua sai chungin lir thei sang kha zathum somnga pakua endik ania an poisu choi tling khom chu chengnuai ni sing ni sang ruk ani Aizawl traffic police how to ten Akashvani Aizawl an thrildanin no tolerance drive man chunga lir thei an endik zat sang kha zathum somnga pako zinga lir thei za somnga pakhat chu an mana no tolerance drive kal pui tan ni tun thani kwa lir thei som thum panga endik ania ani telin lir thei man hi atam zelti Akashvani correspondent chuan asoyani Traffic police te chuan tun thani kwa changkhan lir thei en fia run pui no tolerance drive checking an kal puya no tolerance drive a hian driving license nei lawa lir thei khal insurance nung lawa lir thei khal te pollution certificate nung lawa khal ba ka mi pui le bungrok phur lir theya fitness certificate nei lo en fia ba ka lir thei kai hnoi dan bo chhiat na sang awanga van doi na thleng thei ve na atana kal pui ani a Achan ni tun thani kwa khan lir thei som thum panga endik atangin lir thei som ni pakhat man ani a poisa choi zat ling khom chu cheng sing ni sang sari zanga ani a atu ka hian lir thei en fia zat apung dora lir thei zanga endik atangin lir thei som thum panga man ni in poisa choi zat ling khom chu cheng singa sang sari ani a ti chuan tun thani som pali thleng khan no tolerance drive fikal pui ni in hemi chunga lir thei check zong chu lir thei sang kha zathum somnga pakwa ani a an poisa choi zat ling khom chu cheng noi ni sing ni le sang ruk ani hemi chung hian mi tam tak lir thei document fel lo te chu an tan chuak ngam lawa ko pui po ni danga atot mup angin atot lo dewa traffic police ten lir thei an man chan tamber chu atlang puin lir thei document fel file lo le kumting lawa lir thei khalte anni nal eng moi Akashvani news Aizawl District Borsap in FIR athelu be chanin Lunglei district police te chuan hal puale akai hnoi cheng sang ko huvel an man Christmas lom na boruak azawa voina tangkhan nun dan phungpa nga in lungleya hun man ania sarkar pisa po in hongin bank le sumdo na rang po anin honga pisa kairo an tamlu tuklawa dor in hongbok ma se mi pui an tamlu tuklawa halpu ari hriat tur om lo ba ka a halman an om lawa hetila hian Borsap pi nafnit manin FIR thelu bozuin police ten RVL store chan maria tangin halpu le halmoi cheng sang ko huvel an mana dor nei tu hi BNS section 223A manga thu boi siam sak ania thil om dan chui zui mek ani chanchin thari Akashvani Aizawl atanga puan ania AIR news Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in ate chanchin thar hi ngai thak le chiar theya da thin ani naktuk jingdar sarile achan ve chanchin thar hi puan le ani ang Mizoram larsap kal chuak tur Dr. Haribabu Kambam pati Christmas le kum thar chol manga Andhra Pradesh akal chu voin choma khan Aizawl alokir larsap hian chomadar som pakhat vel khan leng pui tum huna train Raj Bhavan aron thlenga Raj Bhavan official ten anlo muaka in Rinikalta a Northeastern Council plenary session manga Agartala akal kha hun pui chung chol turin an kholama kalin kum thar hnuwa lokir le tura ain ruwa man lain Odisha larsap aban ta ka wangle ai o tura president in arwa ta ka wangin achol hun kai toin Mizorama alokir le a karle thotan ni emokhian Aizawl achuasan le don near hriat ania Bhubaneswar Raj Bhavan lama ain suan lut ngal turangai ani puantongin Odisha larsap Raghubur Das bana president Draupadi Murmu in apom ta ka wanga state tren khata larsap omna sik soi ania Mizoram larsap Tharatan General Vijay Kumar Singh Churwat ania
Mizoram than om buaina na satakin atua mek Manipur lar sapatan Union Home Secretary Cholta Ajay Kumar Bhala chu ruat ani bok. President Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar le Prime Minister Narendra Modi aten Prime Minister Hlui Thita Dr. Manmohan Singh ruang chu Voin Khan New Delhi ache na ina ankil. Hemin nuwa Narendra Modi an thu chua ati chua. Prime Minister Hlui Dr. Manmohan Singh chu rampumin asun takze thua soya anun khami in anbei waka lo tlinna mu thei ani dan. Thang thar zel te tan entir tuani atiya mirin om economist ro puile khruai tu tha ni tura mi in pezo ani atibok. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। India ram shwai tulangsar Dr. Manmohan Singh ruangkil tuzing hian Union Minister Amit Shah, JP Nadda, Rajnath Singh, Jyotiradiya Scindia le Congress President Sonia Gandhi te Lok Sabha Eptuli Rahul Gandhi baka Congress President Mallikarjun Kharge te pon telani Dr. Manmohan Singh hi an ui thu le an sun thu khovel ram hrang shruai tu te poin an soi chuak hlom ani. Voin Khan ni zan lamathita Prime Minister Hlui Dr. Manmohan Singh chu Union Cabinet in asun na hun an bua saya ramin michung chuang economy sming thang hruai tu ro puya chan ani anti. Dr. Manmohan Singh hian ram nuka asul nu anut chi ani tin asuna resolution an pasa ngorengin minute ni chung an ding bokani. Kum sang khachkwa somkwa pakhale sang khachkwa somkwa paruk inkara Finance Minister ani Ilai Khan India economic chu atung ding le ani ti chu tlang hriatani antibok. Dr. Manmohan Singh ruang hi ram choi moina famkim ne thla liam ani dona sarkar rai puile anhuai pisa zonga nichan ve chol puan ani bok. Prime Minister Hlui Dr. Manmohan Singh voina chu naktu ka New Delhi Congress headquarters atangin tran ani yang Congress General Secretary KV Venugopal Soidanin Prime Minister Hlui ruang chu voin baka zanina achen na ina ala omchun zomanga naktuk zinga Congress headquarters sa lak anianga hei hi party hruai tu tele mi puiten ama an thana rem changa ta nati ani. Chanchin thar puan ti top main chanchin tlang pui Home Ministry chuan ramdang mi te lu khuwa khir chungchanga Voin Khan Mizoram le state dang pahni tenen biak mu theina mangin soi hona abuat sai Christmas le kum thar chol manga kallar sap Dr. Haribabu Kambam pati chu Voin Khan aizola alaukir President Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar le Prime Minister Narendra Modi aten Prime Minister Hlui Dr. Manmohan Singh ruang an kil Voin Khan Union Cabinet in Dr. Manmohan Singh sun na hun an buat sai chu ti jong chu chanchin thar kan puan thai chuani.